Sukhanjana long taxation department atuma phan kateng khengalam kia phuthak mohen tok bipen phirang kia mai kang nipon. KAAC irrigation department pen sericulture department atum canvas pipe cash award lapen ke rearing appliances beneficiaries atuma phan keron pon. Ingdeng hini karlitang kanya tournament pen football tournament ke chengpon. Bari theyar nama phan ke thok ke jirpon. Karbi Longri Abirta ke langra pedara do ana phan kardom pajiriglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non birtang ton penar juponik sene Bokajan Municipal Board kapar lo Ward number 1 rongkang thira rongamekar mohen tok bi hin pen phirangkia maikang nipon kedamtang prenifying ko troxier ni KAAC pen gachatoy taxation department atuma phan kulat ki bi atuma phan trading license ke lang gachari dam mate kaya son tak thak me thanga sai gachi claim bomason Bokajan Sukhanjana long kulat ki bi atuma phan trading license ke lang gachari ga pa do hut kulat ki bi atum bangsuria ra ratum che kom dunsi taxation department atuma phan kateng Ajan Sukhanjana sor mohen tokbi methanga pran chiturut pen taxation officer aphan kapajok dunapor mohen tokbi hiring tangrak pen areng hu ke sonangno labang so areng hu kapa sove katuma phan so dak pen insai nangji lapen ke neblong leleng Vijay Singh Baliram Prasad lapen ke ari sang ho tuma phan non prop jin pen nepserang rang popusi phirangkia mailong mohon tokbi pen pachini pon Sangti hidi pen projenterang news report Karbi Longri Abirta lasi FIA pinitulo kalang tunang kecok nang ketheng yone ni vi pik plut nang lo lasi FIR treatment semen apilo police gari long ni tun chit thadung si hospital ni tuhan li pon lo angke tong sekot pen taxation department atunta khobor bita long pen si alang li tun tax superintendent taro sangho nang pare ni assistant commissioner Serdun BP sound taxi secretary ta Sonasing Terang nang le dunik lo sound taxi kisu kelan long joint director alang lita nilitun kisu kuson ne pol hai khobor na ke Amazon taxi jirpi don rap kadu bita laso Abirta long pen wangi lo lasi ni le FIR pieng bom pen non Bokajan thana lo bang pho amoni dan mangke met long lo terminally pini la depen la solam briefing kuri dat pen la ni important alam bang la heklo je ki bangi ani temela sona angrop chilong de je phansi la dukana mukha an bang ke temporary sis kuri chot bang kali sil kuri chot bang kali mumu tamela tum Karbenglong Autonomous Council mate government ni tuma government aphan kethi keting tum han Dr. Tuliram Ronghang CM sar kan chenglok da EM man peng do tum MP EM CM MSc tum han lang plot government hukum pen nangke toy asai khis atufan kating kheng lason mono phi choklen thake de pachoklen mong de je pha la kaduk kawe adukan mo khani li FIR ke pia teng ali seteng sil kurira mono phi tamela license PPT je phansi ni kadu we tun kethi ke to han ni li hin pen chune investigation officer phanchi tong damiglo lasi amen nili video kisumana video evidence hisab nili tumlang la police to kontak ko nili pajiriglo dan ale tumina tami investigation kurigno lasi kisumana muni amen non doiglang jeneba Vijay Singh phan neblong iglang lalang li nani kajwi bisi ajulo asong thasa korti phanmata ni bisi nili phan police station anang hangsi Bokajan police station anili bidamlo investigation officer phan nili nili phana julo la heloma Vijay Singh ke pun nili phana ke chok la pela taxation officer phan ki order plan ke theng ma prang abang heloma pun nili phana identified kuri phan nili hanglo man nili identified kuri si than tikang pa mekalo la si main culprit bang ke non ta absconding la song bang pe non Sukhanjan non ki janma namun tumhan arrest sigilang la si police program to kanda chuniri pediclin bangala hello je la tumatai ingnang si so tak pe nalang tumhan la ni areng hugi paso ba pini polam kali la tame
keng sai bang pami sen pen muno phi pe choklen pe det thekhet pini phan nili hin pen chuni la ka amen ka la pheng lo bijoy sahu ku la sukhanjan di furut sidu alang bangke alang li pini ke ob dukan si khuli bon la ke taxation inspector phan ke gari pen ki sanda plan ching abang lo la sa dun solang Siamlal Gupta ko tum ini ke nickname ke forest office adung si akulat bang ke grocery shop age inu do lang ke Siamlal Sukhani care of Mohanlal Sukhani lata kalai lo na so bong pe ako nili police investigation officer phan nili la so ake se putha along nili so lam thando Modon Sharma podo Kamlesh Gupta podo lahai to manta net nangsi in that one si investigation kuri nai personally ani vesita nili khan pat chini tikang pensioni tikang padi kremi lo ta number 1 ita bhata punili chini ten panke la nona pisi chini tame alang bang dhonsriya parai bohoto riasi posat si do personally chini tame damno ingla tame nili hin bangke alang business that manufacture le kuri tame sell point ke sab bukajan sukhajan sadi lasi la tame ot ponai la penako license ki pine ki pido ko te la tame thanai non tong se kot to se thanai kusi nili hin pension nili ji nili tum chini tu pemeka nili jola sot memen chitong dum de pusitame nili kachini de tenke ex em ponang koklo do sot bangke em to bom ho long kitimu gari ta la tum haya mukha tumsi ar long ke war to tame nindu kolam la hela jola long litum em khibom hotame FIR ki pide ba isi case ki pide phanala to matha thede ta hai mene amasi jola sota jogwan pen penilo naso dun thu la sorning thole ex chairman Mohan Rompi Pokajan town municipal board chairman alang limata la tumsi audit lo areng hu paso iklo asong thaksi nale tum aning ningkan bang ko an ni inga beda kita tame forest gate khorgoti forest gate ta forest society tuman la hai tum dam si keteng khendam lo sono thaksi abatai doi pi sukha lukhijan nilitum jirpo jakhalo iron teron penchenglo akorte atum hanta dak Dinesh Gupta podo zatum electronics dukan do dak tachi bhong chi chok theng chok dum peniglo kanghi ki bok si pinilo song thaksi leke pina balam kali kai matala hai alam ke dovel chok theng tame ili amuni tum hem chidam jui ayata FIR tame pikan ke det te amase angrok kilong pamika pasini nili kemat hadam ini so incident ke lasi mu thi la so chiplang bo deje phanke katuk kawe kachitung pat pen la pen kang sai pang paso dak pen claim ponai kusi nili hin pen kadu bi apen ko nilong chira ma chitu tu nikhat ko pen na chunuri lang personally pini non ko biota welang Arun Kumar Jha alang li criminal moni Dimapur pe nakimi no helse dak sukhanjan hem nanga chikim alang li ta nili phana ke chok pen la nili prang taxation officer phan ke otta angbong along ta min ino culprit ke la ta iglo la si la bahini phan ta inang ponai personally hin pen sudat pen pachini pensionary padi clinic lo KEAC Kaparlo Irrigation Department lapen ke Sericulture Department atum patir piponsi Preniphai thomkebra isiarni Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along Irrigation Department pen Canvas Pipe lapen ke Sericulture Department pen Cash Award lapen Rearing Appliances Beneficiaries atuma phan keron pon Irrigation Department pen Canvas Pipe, Tube Well, PMKSY pen, HKKP Scheme Phase 2 lapen ke, Sericulture Department pen Cash Award lapen ke, Rearing Appliances long Inkoi Truck Constituency saphan Bangpharo Isira Inkoi Beneficiaries atuma phan ronpon. Labangso ke ronpon amaya long aluhiaman pen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, MLA Dorsing Ronghang, EM Lunsing Teron,
EMMAC lapen ke irrigation pen sericulture department officer atum chitongdun তেওঁলোকৰ কাৰণে খেতি মাটি আছে কিন্তু পানী অসুবিধা তেওঁলোকৰ কাৰণে এই অসুবিধাটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেই স্কিমসমূহ 1 জুলাই 2015তে লঞ্চ কৰা হৈছে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ পঞ্চায়তৰ পৰা সেই স্কিমটো প্ৰপ'জাল পঠাইছোঁ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ লগত লৈ 450 এইটো ইম্প্ৰুভ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আমি বৰিংটো কৰা হৈ গ'ল আৰু আজি পাইপটো আমি বিনামূলীয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে লগে লগে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ পঞ্চায়তৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বছৰৰ কাৰণে যিমানখিনি লাইট বিল লাগে কাৰেণ্টৰ বিল সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি অটোনমাছ পঞ্চায়তৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি ডিপজিট কৰা হৈছে আৰু লগতে যিটো কাৰ্যসূচী আছে ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ মুগা তেওঁলোকৰ কাৰণে বিনামূলীয়া একালীন সাহাৰ্য ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি 150 বেনিফিচিয়াৰীৰ কাৰণে আজি একালীন সাহাৰ্য 10 লাখ আৰু আমি আকৌ চিন্তা কৰিম ছেকেণ্ড ফেজ দিবৰ কাৰণে কাৰ্বি অটোনমাছ পঞ্চায়তৰ পৰা আমি jadi lah iki pang rank pensita muni datum je siap family rank sebagai pini benele tum ceng kono la pen department li officer adu madale tum instruction tipo indian ke iki penceng lo iki pang rank mane atula rupinan kono ni claim ko nai makula sebagai ni department officer tum toy pini just financially kerap Bangun dong kalau sapini. Ini total 150 abang naga sapista homosi di mana tampung bangkol nasi mulai kompeni itu masuk ke dekon selesai bangkai yes wise kalau kita ini ke sana department pada bangsa ini bangkai 2015 pada prime minister of India di kelon salah खेती के लिए मतलब India जो जितुला यूवेल sama boring ikuripi kalau so boring ikuripi alokot itulah lang ke pon pili palang ne pin pen lang ane adora kapre kapre ko pon di so canvas pai kata ke ron pon sarwan kini leti ni yang ading dolang san nang bali pothara na dili tim nang pulo ke nam kiceng so program na se continuous nam ko nasional ko hin na ko na li no si la son dolang ko ta la ko ta nang jeram tu no report dili tim thank you sir Kedamtang Prenipai Tom Kebar Nipen, Tharveabi Football Club at Tumpen Petir Piponsi, Tharveabi Patua Klamalong, Ingdeng Hini Karlitang Kanya Tournament Pen, Football Tournament Pang Chengpon. Kapatu Cheng Prang Karlitang Kanya Teron upon Milur Kaiponsi, Chekim Mopon. Ke Cheng Siarni along Narlongati Adorsa Football Club, Lapenke, Tharveabi Football Club at Tumpensi, Patupon. Kapatu ke Take a Chingbar Chit Penajok, Narlongati Adorsa Football Club Lapenke, Tharveabi Football Club at Tumta, Hininia Goal to Tabdun Chogajok, Apitu Trial Beggar Pensi, Kapatuang Take Pen, Kapatini Pontu. Bangso along Tharveabi FC atum, 5 goal pen, Chapahai Pon. Ke Chengsi Kapatu Pon along Aluhiaman Pen SGB Komesor Lekte, Bohonto Teron, Khorsing Bay Lapenke, Rongasara Tum Chitongdun. News report Vaisong Terang Dokmoka. Bokajan constituency ka parlo Dilaujan Mozadar Terang Arongamekar Chandra Tisohem Hakua Puakaya Hutpen Arnamarnia Phan Chipami Bomb Mate Barithar Namaphan Nang Thok Nang Jir Bomb Wang Bomb Sontak Taxi Puthot Ingkung ke Thom ke Chok Barithar Namaphan Arnamarni Pen Chipami Pon Thu Mate ke Thok Jir Pon Thu Barithar Nam ke Thoki Jir Ponalong Kurusar Chandra Tiso Cherabdunsi Kurusar Chiru Tisua Tumpensi Thok Jir Pon Pamilo
Barithiar nam ke thoki jir ponalong vomut vokan langthe langpongan ta mesen pusi kurusar chiruti sopen pherangkia phan nang pachini dun sangti hidi pen projanterang news report Karbi Longri Abirta nilo fisar fusarang thon bang kirim tukang barithe puke lake luru phongrong ke thok anam lo lasi laso ke thok pini ke thok lo ma ke thok we ke tumang ke nini komate nili e ga tumsi thok jiro laso barithe ke thok along nili ka cherab dun ki thok ki jiran am ke lak he hemphu mukrang rasinja se nili thok jirdin no lapen nili ta e jo nirkur sar tum do ko fi hala solam pen se nili ta thok jirdin lo lasi ki thok ki jirta bumbut bokan lapen lang thilang pong hoi ta misen lasi nili pa tampon ma lo je bare the ki thok along laso nang hemphu mukrang rasinja ta an su se nikor ni igatum sita arbung siar pc ke e jo amplang ana sangplang an e butaga klim do ak phardo lapen korte muti do tunta e ru do ru ni do ro thom do ru pli ke do ta nang bari the nam bari nam de rai pun pa meno kom dum pa meno nasi nang bari the ke thokalong bari e ke thokalong nang pithin chu pu the de cho pu the tang pi mukrang pu mukrang pirasnya porasata lasi nang thok ponlo lasi nikor tumphan ni tumphan tar bungusi apresi doan na tumphan seta muplang ana sangplang kunti doan mutian kejo rai pa me kom pa mitu pusi nili thandun pen pantam pen se mumut bokan lang theilang pong ngoi tamisen lo lapen hok pini mari the ki thok ahem phuwe ka bangke la nili amen puig de lo sonoti su la bang hanlo mare the ki thok a kurusar bang lo alang le pha than thun te yong rong pang bom dilayan terang rong amekar ti sohem along chujun mate bari e bari the ki thok along ka chetong ke chin thong rong hang ong ni hu bi khoi moja la pen ki the ki ding atum chetong sar si litum chume yumne cho ki jun ta cho in sam la pen don maker do an ta nil Pini Abirta ke pon se kang ton poniglo dume thakme kardom